Anyang aki din! Na, agasumanday ta nga order dakid ka adak ko. Ilako kadagiti lumablabas ti daduma, nanang. Ayun mayat nga agpaisaw ti aglako iti halo-halo ita. Nagpara ti padaway. Wan nga rod, nanang. Iso anasapa ka nagriing tapno may saganak ti lakok. Sigurado nga adumanan ti umay gumatang inton alas 10, nanang. Sige, tulungan kan anak ko. Saanan, nanang? Ituloy yukit din ti maturog. Amok anapuyat kayo ang nagbuybuya idi rabi eh. Kabaulak pa'y mait. Maturog ak tulangan inton malpas ti aramidon ta. Nawaya pa'y mait. Sigurado ka, nanang? Wan, anak ko. Si kakit di mait. Di nakadi pa kadanagan. Alaman nga rod, nanang. Da kayo pa'y lang ti mangisagana iti sabakan sago. Kitaan nyo lang tapno saan ama overcook. Anya nga tati pilpilaan da iti ayan da Mari Erlinda, lakay. Ay nawaw, jak amo Apaya siyak ti pagsaludsudam. Kunak mano iti ayan da tinagnaam itay. Di mo aya nakita nga itilikudan ti balay tinagapwa. Ay, nalalawanan. No kayat mo ama-amuan no anya ti pilpilaan da, mapan ka iti ayan ti kumarim, tamapan mo saludsudan. Sa payag si sinukat dagiti ka aruba mapan iti ayan da. Amangan kit din adamo ti iwarwaras da nga ayuda, lakay. Pangalaan na kumamad ti iwaras na no bilang laang. Saan mata DSWD ti kumarim? Ay, amangan adda into dagiti politiko. Kat iso ti warwaras na. Oh. Ay, itinasaya at mapanak man iti ayanda. Tanupod man nga ayuda ti warwaras na. Ay, rumbang lang ang maikkan tamot tagbot-botos tamot, lakay. Ala. Iranam nga wan ti pila ije balay da. Tapno di ka mataktak. Taayuda ti amumay. Si kamat gayam, Mariole. Anya ti masapul mo? Ay, kwa mare. Nakita nga nga agsusukat dagiti agpipila iti paraangan niyaw. Amangan ko nak no ayuda mo't ti pilpilaan da, mare. Ay, kamali ka, Mare. Ay, no saan nga ayuda ti pilpilaan daan niyang rod ngay, mare? Ay, nawaw. Di mo makita tinalawa akaratula anay paskil iti sangwanan ti balay may, Mare. Nay, halo-halo for sale ko na mo, mare. Dahita ti umay pilpilaan dagiti kalugaran tayo, Mare. Ay, aglala ko kamot gaya mon iti halo-halo, mare. Ay, uwan, Mare. At dapay na bate. Amangan ko nak no kayat mo ti gumatang tapno marama na matilakok. Oh, adto yan ti halo-halo nga order mo, Mare. Ay, kwa, mare. Apay ka di, Mare. Ay, mabalin anayunan pa'y iti dua nga order, mare. Ha? Agasam nga iti upat, Mare. May bus mo nga ta? Hey, sagdudua kami nga minkin nila kay ikaw, mare. Mabit lang nga rod ta isaganak, Mare. Anusam nga urayan ti bayad ko, mare. Wen, Mare. Tinapatag kat mabayadan adagos. Ay, bayadak to adagaw sa pama na masingir mi ti bayad tinateng may, mare. Okay nga rod, Mare. Anusak nga urayan. Lakay, adakon. Anya nga ita nakasupot nga nyawid mo. Ay, halo-halo lakay. Halo-halo mo, gayam ti pilpilaan da iti ayan ni Mari Erlinda. Ay nawaw. Apay aging matang kapailaan. Kaya manugot mo ti kumarek nga utangag pailaan lakay. Isupay kit di mata pampanunutan. Saan mata kasapulan day tabakit? Agbiag talata nga uray awan ti halo-halo. 320 laang ti bayadan talakay. Si kakit di mo. Imbes nga damaigatang iti bagas. Ay, awanan ti adu asao. Agtugaw kakit day taramanam ti halo-halo ala ko ni kumarek. Sagdudwa talakay. Ay una yan. Agasam ta sagdudwa. Ay, ninayuna ko na. Tanakitak nga adu nga rud mo ti gatas nga ingredients na. Manungay tinabati abayad tinateng talakay. Ay, basit laang bakit? Lugi manan. Ay nawaw! Agsasarunumot ton tilugi talakay. Kasano? Kat natsyambaan tamanan tinababa a presyo. Ay, di awanan ti palingke.
Saan ako na makitsenta intong bigat? At damat basit anabate, hanggang igatang mo iti abastota. Bayadam mo't lang ang dagiti rumbang abayadam. Uwan lakay. Ianus mo nga i-budget taday talaan ti pangabastuta. At danabati ang igatang ko iti abono kon similya. Tapno saan adumakkel ti utang ta iti supplier. Kuwan Noon niya ti pagsayaatan, di iso ti aramidam lakay. Asino juli mabas nanang? Ninsamat Marioli day jay? May sungag paisaw, anak ko. Ay no, nakita ka nagpasentro nila kay na na minsan. Sigurado anapan nagsingir day jay. Saan ka di pa yan nakabayad, jay kumarem, anak ko? Awan pa'y mati ko na adumagas dito'y balay nanang. Nalipatan ng samat ng ti halo-halo nga inutang na, hindi na palabas sa bulan. I-message mo lang ngayon, ang mga nalipatan na. Di mat nga rod agrip-reply nanang. 320 lang day jay. Isukumapay ang maigatang mat iti masapsapol tayo. No kasta nga road, padaan namon. No nagpasentro day jay, sigurado, lumabas iti paraangan tayo inton alas 12. Bareng ananang, tapno makasingirak maten. Anyat orasan, awan pa'y matalim mabas day jay Marioli. Ay, mga no limabas, kat saan talaang anasiputan. O ano saan? Mga no sa bali mo at nagdalanan na. Dahito'y katirigat na. Basit pa'y laang tinegosyo, malugit amatan gapo kadagiti customer adimat makarik na. Inton sumaruno, anak ko. Di kantun agpautang. Nagtalakak ata kumarikot nga rod nanang. Bayadak to no masingir mi ti bayad tinateng mi kunana. Ngam awan met ka di nga umay. Ado mo ti kasta, anak ko. Nalaing da nga agkaray, ngam di damot amo atong palon ti karida. Agpatingga dalaang itisao. Ay, mabit man lang manong Jimmy. Nay, apay, ada ka di masapol mo. Nakasingir kayo, saan ka day? Wan hindi pa'y napalabas alawas Apay aya. I-remind ko kumatibayad ti halo-halo nga inutang ni Kumarek. Na, Bayadak no makasingir kami kunana ngam aging gaita, awan pa'y mat nga imay. ay nawaw. Kung naklakid di binayadan na matan. Awan pa'y mat. Tidakas na, jakon maranaan. Jak amuno ilumlum mga nakmangatan. Ay, imbagak matabayadan na dagiti rumbang abayadan na. Hindi pa'y napalabas alawas. Awan mat nga imay. Di na mat lang replyan dagiti text ko kankwana. Mala, bayam. Kasaritak to ni bakit ko inton malam. Unman manong, isupay kumamat amay gatang iti masapsapol dito'y balay. Pudno ka diti na ibaga ti kumarim kanyak, bakit? Ni Erlinda manan. Wen, di mo kanumot binayadan ti halo-halo nga inutang mo kan kuana iti. Ay, saan pa'y nga road lakay? Ay nawaw. Saan ka di nga imbagakan ka, abayadam amin ti rumbang amabayadan, tapno malpasain? Ay, apo, nalipatak nga road. Oh, tagrason ka manan. Na, abay, anya ti imbaga ti kumariking kaya. Nagkari ka kano abayadam no makasingir ta. Ngam, hindi ka kanumat nagpakpakita kan kuana. Ay sos, at apon na pa yan nga amangan no ilimlim mga matayin. Ay, nawaw! No agsasauday ta, kunamlandakil mo ti utang ko kenkwana. San mo't anak imas ti halo-halo na, nagtamnay pay. Oh, nagadupay lang mat nga ibagbagam dita. Bayadam kit din, tadi isupay apang panunutan. Agbayad akong tapno awan ti adu asaom. Ay nawaw, makaungot ka mat nga agbayad, mare. Apa yan? Ay, apay, sino nga iti sana makaungot iti kastamot agalad mo? Awan mat dakas nga insawang ko. Kinasaritak lang mat nila kay mo, tadi ka maranaanan. Impalagip ko lang ti may papan iti utang mo, tamangan kunak no nalipatam, mare. Kanatapom tupay ka na nga ilimlimangan ka. Iti anya kumaaga po nga ilimbangan ka. Kunamlan na imas mo tila kung ahalo-halo. Ay nawaw, saan ka maawatan, mare? Tapno amom, natamnay ti halo-halo alakom. Puro ice mo't ngamin. Kurang pa'y tigatas na kan ingredients na.
Anya? Saan award ti 320 pesos ko? Sayang lang ti kwarta. No agsasao ka. Kasla di ka nagpanayon iti dua nga order iti. Ay nawaw. Oh, day mo ti kasta agalat ti kumare mo. Oh. Ay, marurudak nga rod nanang. Natamnay ka no tila ako kahalo-halo. Ay nawaw. Kat no nakita ka nagpanayon ni ti dua nga order idi mutangkin ka. Dayta nga rod nanang. Ay, ang mga no ibagbaga na lang dayta ta nasakit tinakam na idi siningir mo. Anya ko matipagsakitan tinakam na. Kat siningir ko lang matikwartak. Nalastog nga agsasao. Ngam 320 lang nga utang na. Di na pa'y malagip abayadan. Isupay lang ti daganas na amang ibagaan na tamnay tilakok. Ay nawaw. Intun maminsan, saan mo alaklakwan anak ko? Ay talaga saanan nanang. Diyak kayat tikas jay nga ugalyan na. Alisto nga umutang. Itatamasingir. Kastakit din ti ibagana. Kunamlan asino mo't nagsasao. Nagtamnay mo nga rutila ko na ahalo-halo. Tse, Ay nawaw, agsardeng ka man dita, bakit? pundo man, natamnay tila ko na angam nagsao. Apaw, launay man. Sus! Ket no sagdudua mo ti ginatang mo ide. Ti ko nampay kanya, ket ni nayunam. Taado ti ingredients ken gatas ti halo-halo alako ti kumarin. Kung kunaklaang matikas jay tapno di ka madismaya. Patpatsimang. Na, Kano nagado ti ice ti kinanta ide? Kurang pa'y ti gatas na. alawanan, natamnay no natamnay. Ha? Talaga mo nga mina natamnay. Na, di nakman rangan. Talaga siguro anatamnay ta saan alibre. Agdin dinamag dito'y lugar tayaw, anatamnay ka no tilakom ahalo-halo anak ko. Isu a pagsasaritaan dagiti marites a kabarangayan tayaw. Anya? Wine, isu tinanggag ko itay limabasak dita tirsina. Talaga mo't dayjay ayoli. Di mo't agsardeng. Dadaulan nak pa yan. Di kumarim nga ta tinangiwarwaras anak ko. Sigurado day tananang. Isulaang mo't yada sakit tinakam na kanyak. Dagito'y mat amarites. Patpatyon da mat adagos. Ay, kasano nga rodin dayta. Negosyo mutan ti dadaulan ti kumarim anak ko. Mapanak iti ayan na. Taglin na wag kami man. Noanya launay ti pagsaksakit ang tinakam na day ta at tao kanyak. Bakit? Masapol ka di adadaulam ti kumarin. Ha? Apay mo dakas na ba nagsasaom? Awan mo ti amo ka dakas ni naramid ka. Ay nawaw, agin di mo kapay lang dita. Amo ka? Sikatin ang iwarwaras anatamnay ti halo-halo alako ti kumarim. Uray saan mo't piman. Ay basta siya, natamnay ti halo-halo ala ko na. Kaisumag nga ron ti panagraman ka o talaman na. Natamnay gaputa siningir na ka. Angam tipod no libre da jay, ibagam anaimas. Style mo? Saan na? Ay, saan kan ngaglibak? Amok day tanga style mo. No siyak ti sika, agsardeng kan. Panang dadaulan ti kastangar aramidam. Apay, di ka mabutang iti kumarin? Oo, anya ko mga iti pagbutngak. Nadalos ti konsensyak lakay, awan ti dakas ngar aramidan. Di ka man naglibak kakasta. Amok ti ugalim, yoli. Ada ka din ni Yoli, Manong Jimmy. At dayjay kusina, madama ti panagmerienda na. Kaya't ko kumaama kasarita itinalapat, Manong. Ay, awan ti pariko ti dayta. Ala, sumrek ka. Agdiretso ka lata ni jay kusina, at dani kumari mi jay. Ay, abablangan, Manong. Ang mga no panunutan na at trespassing nga. Ay saan? Sige, tamapan ko bisitahan ti garden mi ita. Ibagamlatan na siya kinang pastreken ka. Agawid ak tumot lang nga dagos. Ay nawaw, anya ti araramidam dito'y balay, Mari Erlinda. Imayak, tada pagsaritaan ta. Maipapan iti anya, Maray. May papan iti warwaras mo. Ay, awan ti amok nga inwarwaras ko, akontrakin ka, Maray. Di kan agulbod.
Si kalang mo tinagbalin a customer ko anang ibaga anatamnay ti halo-halo alakok. Amok asikamat lang tinangiwarwaras kadagiti marites dito'y lugar tayo. Ay, no imbagak nga awan ti amok iti dayta. Talaga nga awan, Maray. Di ka man agin iinosente, Mari. Aklo ng tibasol mahun, no? Ay, kwa, Maray. Sorry nagkamali Una yan day taagalad mo, Mari. Ammom anigosyok day jay. Kasta pa'y laang mo ti aramidam. Agaramid ka iti 3 minutos a video, Mari. Kaya't kung ag-public apology ka, i-post mo iti Facebook tapno makita dagiti kalugaran tayo. Nalabas day tapa ng dadail mo kanya. Ay, so, nagatidugan ngay, Maray. Adakad ka 3 minutes a public apology? Wano, ipabarangay ka laangan tapno agmulta ka. Apay nga itakalaang, sika, Jimmy. Ay, nawaw. Kahit nung napan ko pinasyar ti garden ta. Nagpakadakmat kan ka. Imay ni Erlinda dito'y balay itay. Sakit din tiriribukan na. Amok ang imay itay. Gunggo na ma. Si kamat piman, ti muna nang riribukan ko, ana. Anya? Katuan. Oo. Anya nga itinagsaritaan nyo, idi imay ti kumarim dito'y balay. Agasam nga ita 3 minutes video nga ipapaaramid na kanya. 3 minutes video when no ipabarangay ka. Kung kuna nakitin. Sino mo't nga iti mayat nga ag-public apology iti Facebook? Ay, ket aramidem Basol mo, tanangiwat ka ngamin. Amo mata negosyo na dayjay. Naimbag kumamat, nupod no ti iwarwaras mo. Saan mat nga rod? Tapuro pa ng dadail lang. Ang may nakababain nga raw, lakay. Ay, di ka nagreklamo. Aramidem kit diti ipaparamid na. Tano di mo maaramid, ay sos! Ipabarangay da ka. Awan mat nga rod ipagbayad mo. No bilang lang, tapagmultaan da ka. Ay, wow! No amom asika tinagbidot, agpakumbaba ka. No kayat mo tilinakkan kapya, di ka nga rod agsao iti inuulbut kontra iti padam a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Dayto'y laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Gawad kan wala kan tinagbatay. Awan man ang tinaluto at tabako. Kakayruror ko laang dayjay idikalman. Ay, landaw! Landaw! Diyan dito'y kusina. Apay Irwarbaw ti tabakaw. Amo kasi ka man ang tinangala. Taghudo at alaang may dito'y balay. Tanay. Di mo makita, tinay para bawi tila may saan ay Saan na day ta ti tabakaw? Adupay ti kargana dayjay. Isunay ta, kinisayak laang. Ay, nawaw. Kinasaya madi mo maimbagbaga kanyak. Kasaraw kit na imas titurog mo ikay. Diyak kaya ta madisturbo ka, so nga inalaklatan Ay, nawaw. No siya ti magarabid iti kastakang ka, agungat ka. Di ka ka di madanagan, sukataktaw. Kasta mo lang timbagam iday. Ngam aging gaita awang paymat. Agpatingga ka man gaminan iti saaw. Ala kung to'y tabakaw. Intun sumarunaw, gumatang ka mat iti sarilen. Sana day ta makius-usar ka laang iti gat-gatagan. Ambok, no apay nga imay kamanon maritiriyang. Nagapaan nyo manan kan lakay mo, tinaluto at tabakaw. Ay nawaw, naglaing kamatan maray.
Kasanuan na amwam at tabakaw tinagapaan may maray. Kasano ko maadyak maamuan, kano agbinbinog kayo itay maray. Anya, Bangag dito'y balay, iso nga oray di mo ibaga, amuklatan no anya tinagapaan niyo. kasano mga min maray. No na ibus ti tabako na, basta mga lalatan iti tabako. No siya tinumawat kinkwana, nagado sa una. No apay ngamin adi yung maisardeng tangal-ngal aday tamaray. Ay na, maray. Agsakit kami, no saan kami nga agmuma. No kindi tigatangan niya, o di may mayat play. At least, agmuma kami lang. Di ko na delikado ka no ti agsigarilyo ngam ti agmuma. Ay nawaw, anya ko matinagdumaan na ngay maray. Agpadalang dayjay, no masubraan katadadakas nga epekto na itipage. Di tan pagsaritan, ti may papan iti panagmumak mare. Magirwar ka kini, di ka pwede tatag kapita. Itay kayo kadipay tatang. Ay, itay pa ya. Dandanin may busko ti kape iti termos yaw. Anya ti umayo ibaga ay. Ay, salud-sudak lang no kaano nga agpabagyo ka. Agpabagyo ak indong bigat tatang, apay aya. Igatangan nakman iti naluto at tabakaw ken apawg. Anya? Naibus nga mina iti impawit mo iday. Saan ka di nga imbaga kada kayo nga isardeng yun ti panagmumayo tatang? Ay nawaw, kumapsutak lakit day no awan tabakaw, apawg, buwa, ken gawad iti biyag kao. Ay, agpada kayo kininanang, agpada kayo asulpeng. Basta igatangan na ka, di mo liplipatan. Umay kunto alaan inton bigat ti malam. Ay nawaw, sa dino tinagapwam si kalandaw. Iti ayan da sinday nga anak ta. Anya tinaramid mo ijay. Anya kumapay, nagpagatang ak iti apog ken tabako ah. Kukwablaan din pagatagbaw. Una, no kayat mo mo't kagpagatang, di mapangkamot iti ayan da. Taas si kati mangibaga ken kuana. Talaga mapanak. Sana mabali na si kalaang tigatangan ti anak ta. Ay ket mapangka, awan mo't mangiparparit. Kagap-gapulaang ni tatang dito'y balay itay nanang. Wen, amok. Imbayak tag pagatangak mat iti tabako anak ko. Tabako lang. Tay naluto ah. Anya? Amo mga isunay tan tiliw-liwak no ko ah. Iti kasta nga idadyo, aywanan nyo kit di ko matibagiyo nanang. Isardeng yun ti kakasta a klase ti bisyo. Eh, sana mabalay na nakaw. Ang sakit ang laki day no isardang kaw. Pangaasiyo man nanang. Di kay agpatangken, tano ag sakit kayo. Da kami mulaang nga anak yun ti kaasi. Isumati uso ita. Pagpapigsabi day jay kanditatang baw. Si kakindi mo anak ko. Anya ti may imbaga ni nanang, sinday bakit Igatangak kano iti tabako na lakay. tabako manan. Anon na ti tabako aya. Anya kumapay nga eh. Ngal-ngalan daang. Ay una yun nang iti lakay ken bakit. Tangal-ngal mo't ng tiyamuda. Agpada da nga rod anatangken ti ulo na lakay. Narigat da ang mabagbagaan. No sakti si ka, di mo ito ti daw-dawatan da. Igatang mukit di iti sidaan da. Nasaysayat pa eh. Talaga saan lakay? Sayang ti kwarta nga itup-tuprada laang. At kada hindi order may kaninanang mawanak ka. Hindi na yunam ko maati ginatang mau. Dahito lang ti maitid ko kada kayo nanang, tatang. Ay nawaw. Anya day ka? Bangus, dilata kang tinapay nanang. Ay nawaw. Saan abangos dilata kin tinapay din pangatang may sinday. Tay naluto at abako ti kasapulan may. Saan ka nadagita? Punaw, timbaga ni nanang mau. O, rawan na imas asida, basta da tabakaw, mayat lata. Unay kayon, ay tatang, nanang. Mamin ano ka di nga ibagak kada kayo. Asaan anasaya at ti epekto ti muma iti bagiyo. Nang runa kitlakay ken bakit kayon. Eso nga matiliw-liwami ka ni nanang mau.
Ang di ba alilatan Ano, magtipamuspos di tano bilang lang. Ay nabaw, anda pa'y mati bangos, dilata kan tinapay dito, ibakay. Kunak man no ingtid mo kadananang kan tatang. Tabako ka no ti kayat dalakay. Anya? Ay, jakman amo kadagiti dadakkel ko. Napat-patag ti tabako kadakwada. No, apay namin na di da may sardeng da itaam mo ma. Ison samot piman ti pangalalaan da iti pigsada. Uray di da mangan, tinapatag kat adangal ngalon da. Sakit, ti malada, ano kastalan. Sapay lakay kan bakit dan. Yak amo no anya ti aramida kadakwada lakay. Awan mo ti dengganda saong. Talaga asulpeng da. Di da amo ti dumngeg iti saong. Ay pauitak iti tabakaw kan apog inton bigat tiryang bakay. Sigalay. Waray yak. Kailiw ko ti agot ti tabako lakay. Isagalang marudan ti kwarta. Ta masapak ang mapanidi paradaan inton bigat. Maring maranaak ti kaanakanta. Lalakagay akasarsarita ray jay. Manusan tantiag pawit Kawam mainsang pati anak ta. Di naman ngamin maawatan da tao. Ay, pudro launay. Isupay kede ti makaungan no kwa. Iso nga anusan talangan ti agpawit iti sa balay. Ti napatag, awan mangagta na sakit na balikas. Nakasapsa pa kalaunay arimwar parilan daw. Sa dino ti papanam. Aday pawit ka umaray. Ay nawaw. Nagpabagyo mo ni Cindy di Kalman. Nagpabagyo di naman ginatang ti pagpagatang may. Anya ti pagpagatang yu aya. Day kumaan naluto at tabakaw kan apaw. Ay nawaw. Isumot lagayam adi na kayo ang gatangan. Nalabos nga mino ti kasta kinaadik yaw. Mayat to pa'y tirik na no ada mangal-ngal-ngal. Wala ngam sakit mo ti maalayaw. Ay, kung kunadala ang dayta, nabayagan nagmamakamay, ngam aging dayta, kat mayat latama, awan mo't marik nami ang nasakay. Ay, una yun ti kasta paray. Urayan yung around nga damarik na yaw sakay to ang nakaw. Di mo maimpakpakam mo nga umay ka dito'y balay ita anak ko. Agasa manday tananang, kunaklakit din no insardan yun ti agmo ma. Nalabaga mo ti paraangan nyo. Sumatiyar aramidan may kanitata iyo No kasta, gimatang kayo iti apog kan tabako. Wan, ada nang ipawitan may. Ay nananang, delikado man ti kasta nga aramidan nyo. Saan kailang arudan nga inggatangan? Impamuspusan nyo pa'y lang man. No, delikado. Di pa'y kumanatay kami. No para kanyak, at least lagtati mo mangam sigarilyo. Awan ti at least, nanang. Ngamin, agpadada nga adda negatibo nga epekto iti bagita yun. Daimbag, ta sinarungkaram dagiti dadakkel mau sinde. Jak ekspektaran akas iti makitak, nana. Anya tinakitam aya. Nalabaga ti paraangan da, nana. Instant pinturan na dayta. Nakababain kit di ang kadagiti lumablabas. Narigat tumot ngamin ang mabagbagaan dagiti dadakilyaw. Imbagak mo't laeng ide. Nga uray kendi laeng ang tigatangan da. Ngam di damot kayat. Kay kayat dakit diti mo ma. Nakitam ka din dati apos da, bakit? Anya dayta, Francis lakay. Tay kalugaran tayo ang naopiraan, gapo iti mo ma. Anya? Ang dayta nay, kita ma. Ang mga no sobramot ngamin, ti panagmumana. Iso kasta tinapasamakin kuanan. Ay sus, nabawasan sapay matidila na. Wala, tanagbalin ka numot na kanser. Ay nawaw, delikado mo't dayta lakay. Wala, delikado mo't lang amin ti agmuma, bakit? O kita, agraman tenged na, nairaman ang naopiraan. Isend mo man kanyak dayta apos, ta ipakita kadananang kantatang.
Ang mga nupat tyandak, no adda ebidensya ang maipakita. Adda ipakitakan ka, Maritiriyang. Banya nga day, Mariminda. Kita to'y impose na iti Facebook, Mare. Ni Jojo, di takabangibang a barangay. Ay, nawaw. Nananaw tadila na, Maray. Adda ka no kanser na, iso nga inoperada. Naala na iti kamumumana. Na, amagad no, di taday taladawan. Amagad kunak no, rito ka na ba day taladawan, ngay pakpakitam. Saan, Mare? Saan nga edited day tawi? Saan mo't laang a fake news? Pudno ana pasamak day Mare. So ano syakti sika? No kayat mo ako mapanta iti ayanda. Tapno mapnag ka, Mare. Ay, ati, ipakitam ka na kami kanitatang mo si Kasinday. Wanya raw, itay pangor urayak ngam di mo mutan ibagan mo anya day ka. Oh, mingmingan nyo day taaladawan, nanang, tatang. Ay nawaw, anya day ka ay Ladawan ti individual ano operaan ga po iti cancer. Ay, ako mati pagbot ngan may kaawam mo cancer may. Way. Amuyo ka din no apay anaadaan day taatao iti kasta sakit. Amangan mat no but nga nakamilaan. Saan kaya butbut ng tatang? Ipakpakitak day to itapno agnakam kayo kumamatan. Mumati ng rugyan ti cancer na tatang. Mabagan mo no, di taday taladawan. Saan nga edited day tananang? Kitain nyo ti dila na Nupod no man day ta. Grabe magayang piman tinapasamak iti dila na. Talaga ang grabe nanang. Kat no di kay agsardang, ang mga nukas tamot ti pagbanagan nyo kung tatang. Ay nawaw, pangipanam ka na iti apog, gawad kang tabakaw, bakit? Ibasura ko lakay. Ay sayang mo ta. Madanagan iti ladawan nga impakita na kadatalakay. Impakita ba lang namin ni Mariminda na jaya ladawan kanyak. Pudno nga tanay, jay bakit? Panagrik na katpudno lakay. Saan kaya may libak? Ni Jojo nga agpaisaw ti aday ti dayjay aladawan lakay. Ay nakabutbut ang isika. Ay, mabitla nga raw. Imbasuram ba't nga ruran sa'y nabati at tabakaw kin apog kaw. Diyak kaya ti maadaan iti kasdi asakit. Sika magayam ti lumabas, Maritiriyang. Mapanak man iti ayan ti anak ko, Maray. Agsarita kami man. Ay, amaray. Nay, awanan ti plastik ti mo maakanayon nga itugtugot mo Maray. Ay talaga nga wanan, Maray. Insardeng konti pa nagmumak. Pudnaw? Wan, Maray. Uray nila kay ikaw di naman tan kayat. Nakabutbut ang magayam, Maray. Di may kayat ti mauperaan. Mayat day tamaray. Uston ti bisyaw. No aday baga ti anak tayaw. Dumngag tayaw. Nang runa no pagsayaatan tayo maut. Ay, nawaw! Liklikam ti anyaman abisyo, tapno saan ang madadaal ti salon at mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay panang tarabay. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaan nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Mari Carmen, umay kanto dito'y balay inton Lunes, wan. Apay, Mare. Anya ti adda inton Lunes. At dati ipapirmakin ka, Mare.
Pagsayaatan ka day, Maray. Ay, wan Maray. Ay, nawaw. Dahil tan tinabayag nga ururayak, Maray. Manuhay ti maawat tayo, Maray. Ay, 3,000 per head. Kunada mo, Maray. Ito damala dagaws no makapirma tayo. Ay, di kunada ka agpalista tayo kano. Kalpasan na, ipasak kadakwada ti listaan. Kaurayan tayo laangan, no kaanaw nga i-release da. Sige, umayak inton Lunes, Maray. Ayabak mailaang ni katugangak. Ay, kaun na, Maray. Tapno makapirma, man. Sa anak ama panijigar din inton bigat lakay. Ibaga kon anasapsapa ta no ammom. Ay, nawaw. Asino nga'y tikadwak nga agsibaog bakat? Adda karud na patag-alakad ko inton bigat. Anong sampay lang Sa dino ti papanamay ah. Basta adda. Saan ang masapul nga ibagakten ka? Asawa nak, isu arumbeng laang amaamwak. Mapan kami kanina nang iti ayan damari delya. Adalaang napatag pagsasaritaan me. May papanitian niya. Saludsod ang mga amin. Basta pagsayaatan Di ka madanagan, tamay ranod kan tumalaang. Ay, nawaw. Umay kayo dagasan, nanang. Ay, nawaw. Sa dinaw ti papananta, Carmen anak ka. Iti ayan damari delya. Adda pirmaan tayo, nanang. Ay, nawaw. Ha, anya mananday ta. Pagsayaatan, Ay, amang ngano iskam mo day ta anak ko. Relax ka dilaang, nanang. Am-amhok ni Maridelia. Irugi naman ang ta pirma-pirma kasta. Diyo ka di kayat ti mapan, nanang. Diyo kayat ti makaawat iti libre. Ay, saran. Delikado may. Okay. Adda kada kayo dayta. Basta binagaan kayo, Awan to ti pagbabawyan yaw, ta desisyon yu ti saan niyag palista. Dito'y ayan mon sa matinaggapon dagiti tattao anasalaw ko di takalsada, Mare. Ay, dito yung agpay sumare. Imay ta nagpalista. Adong magayam tinagpalista kan ka, Mare. Talagang aduda Mare. Kita napuno ti manu a papel dito. Muto'y nga rodan talistaan. Ta isurat ko matinagan ko, Mare. Ti katugangam ngay. Kunak man no itugot mo, tap ng palista may. Di magasak itay iti ayanda. Di na magkayat, Mare. Ay, nawaw. Sayang mo. Anya nga rod ti maaramidan tayo no di da kayat. Basol damaten, Anya nga tano, ilistam latan tinagan na, Mare. Ay, nawaw. Mabalintikas jay, Mare. Wan, ilistam. Taintun kwan, si kanto ti mangala iti parakin kwa na. Kabisadong ka ti pirma na, Mare. Ay, uwan, Mare. Nalakalaang ba't ti pirma ni katuganga? Ay, alang garod, Mare. Ilistamon tinagan nyo. No, adapay ti amamom, inayon mo latan. Si kantulangan ti mangalay ti para kadakwada. Anya mananday tayo papapirmam si Cadelia. Listaan, dagiti makaawat, tatang. Makaawat. Listaan, dagiti makaawat iti pagsayaatan. Sino ti mangtad iti pagsayaatan aya? Basta adda ka numot, tatang. Iso ti imbaga jay nakasarita. Ay, kita Amang ano pa kaisang makamatanda ito. Ay, apo, relax kayo kadila ang tatang. Sigurado ka kaday, mapagtalkan tinakasarita. Saan nasaya at basta agpapirma kayo lanta. Anyat amuyaw. Amang ano saranda iti kalukwan dang iti pirmaan yaw. Day taman ti ibagbagak tatang negatibo man na dagusan ti adda iti panunot yun. Umayak man makikape, nanang. Ay, awan ado ti kape iti termo sa nakaw. Agyaman ak, nanang. Naimas ti kapeyo kay. Ayun gayam. Di magas ka din ay bagat ko dito, idi Lunes ti agsapa. Aywan, di magas mo piman. May salaan, ti maibagak anak ko. Nasken abagbagaam ni bakit mo. Apay ka din, nanang. Naidya ka mau, no anya ti pinirmaan da iti ayan da dilya. Pagsayaatan, kunana, ngumjak amaw no anya. Anya?
Mabainak ngamin namang idiritso ken kwa na tamang nga ano masaktan. Ibagam ken kwa na, tasaan basta-basta agpirma anak ko. Inton kwan o sarenda iti kalukwan dagita alistaan. Adda kanumat ti pinirmaan nyo iti ayan da Maridelia bakag. Ay nawaw, asino mat tinakadamagam iti day talakay? Saanan anapatag no asino tinakadamagak. Ti kayat ko amaamuan, kat noan niya ti pinirmaan nyo. Basta pagsayaatan ah. Anya pagsayatan? Asino ti mangtag? Ay, diyak mo ni Maridelia. Mauray to. Di balik na nagpalistak mo ten. Ay nabakag. Narigat ti kasta. Diyo amaw, ang magpirpirma kayaw. Anya ko matinarigat ijay. Kat saan tayo mat nga itrabahuan lakay. Libre day jay. Ti kayat ko asawain, saan anasaya at abasta agpalista kan agpirma kayo. No saranda ngay dagita alistaan iti kalukwan. Oh, di mairaman kayo ang nagpalista. Saan mat siguro lakay? Inton sumaruno, agpanunot ka pa'y iti maminribo. Sakbay nga agpalista ka, kan agpirma ka, baka. Agsardeng kan. Irimrimidyok nga ron tapno makaraman tayo iti libre. Kastapay laang matibagam. Ay nawaw ka. Ay nawaw. Anan mo nyo dagita alistaan, tatang? Ay, kita aglaang kuma. No asinaw, ken mano tinagpalista, anak ka. Imbagak mo't adiyo pakibibiyangan dagita. Apay akas jay. Ang dadagit ti karamat iti listaan. Ngamjak mat nakita nga imay da dito'y balay. Kas kumakan ni Sarya. Inlista dagiti kabagyan da. Anya, Ay, no diyo kaya ti agpalista o diyo pakibiyangan ti diskartimi mo, tatang. dakas ti kastang aramid yaw. Kasanaw, no di da kaya ti agpalista. Isungarod ada kami laengen tinangilista. Naimbag tanalakalaeng masurutan ti pirmada. Kwarta ti kasukat daytoy alistaan, tatang, namuyaw. Napaw. Pakaisagmakan ti kastang aramidam, anak ka. Anya kay ti update Maridelia. Ay, awan pa'y ngarod, mare. Ay nawaw. Kunak man no may release adagos Mari. Dua bulan tinapalabas nga mawan pay man. Ay, nabayagan nga integ ko ti listaan kadagiti nakasaritak ang aging gaita. Awan pa'y tinaawat ko at text da, mare. Amangan mat no iskam gayam day jay. Ay, hindi ka mo, mare. Amangan nupod no ti ibagbaga ti asawak kan ti katugangak. Amangan kit dino inusar dalaeng tinagan kan perma tayo. Ay, kasta mo laang ti kanayon nga ibaga ni tatang kanyak, mare. No daduma, madanagan ako nangam. Awanon ati maaramida. Tana itag kumutun ti listaan. Makitam day tabakat. Dua bulan ang tinapalabas. Amangan no sumangpet tulakay. Kaano ngay? Ay na, no siyak tida kayo. Di yung namnamang adda pa'y mauray yo. Tano adda? Oh, in-release da kuman ah. Saan tayo mat nga mo no anya tinapasamak? Amangan no delayed laeng. Huston, bakit? Di kay mang namnama iti kakasta palistada. Manuabulan ng tinapalabas. Negatibo mat amin ti ibagbagam. Negatibo, ngampod numat. Inton sumarano, di kay basta agpirpirma. Saan agaputa pagsayatan ako nada? Agpirma kayo matime. Anyat amo tayo. Amangan no ti ibagbagada pagsayatan yaw, kat pakaisagmakan nyo gayam. Ada ka din Delia, buyait. Awan ti anak ka. Nagpasintraw, apay kaday. Ada ka menti na kaibaga kanyak. Akaraman ka no tinagan kaw itilistaan nga inigaman ti anak mo. Kaya't ko kumaasaludsudan ni Delia no pudnaw nga adanagan ko ijay. Nakita nga agpay so tinagan mau iti dayjay alistaan. Andya! Day, sadak magta nagpalista Ay, awan na mo kiti dayta Awan mo lang pinirmaak. Eh, saludsudam ti manugang mau. Amangan no iso tinangisurat itinagan mau. Ay, una yan.
Inraman nakpay kidigayam ti manugang kaon. Wala, tanam namaan da nga adda maawat da. Ang aging gaita, awan latamad. Daytan ti bagbagat. Nariga mo nga minti basta agpirma-pirma no di ka sigurado iti pirpirmaam. Puno launay tanakunam. Kastamat laang ti imbagak iti anak kao. Ngam awan matdanggan na. Imay ni Antim Sarya dito'y balay itay. Apay ka no tatang? Imay na sinalunsaw. No punong adda tinagan na itilistaan. Kat, anyang itim bagayo. Adda, kunak Tapos numat nga adda tinagan na itilistaan. Ay nawaw. Imbagayo ko mga awan Hay, gulo man nun day tatang. Diyak nga rod kaya ti agulbawd. Kit kasano nga rodon day ta? Amangan no apaan na ni Mari Carmen amanugang na. Ay basuliwa. Apay ngamin nga ilis tayo tinagan na. No di naman kaya't mairaman tinagan na. Naimbaglaangan tanaranaan ka dito'y dalan, Mari Carmen. Apay ka di, Mare. Kaya po daman ng ti parikot, Mare. Parikot. Wen Mare, napanti ka tugangam ije balay itay. Adda ka nung ngamin tinakaibagakin kwa na, nga adda nang ilista itinagan na. Anya? Ay, apo, dayto'y mo tatang, imbaga na mo tipudno. Nukas na. Dakasakmanan iti katugangak. Awan lang arudan na awat ko. Mapadaksanak pa'y. Ay na apo, pasensya kan Mare. Kamalikmot laang dayjay No apay ngamin, nag-recruitak pa'y laang Ay, no amok laang akas to'y mapasamak. Diyak kuman imanugot. Sa anak kuman na nagpalista. Adda ka din bakit mau ijay balayo? Jomar, anak ko. Apay ni bagat ka, nanang? Namwa, ngayon lista na tinagan ko. Anya? Wine, isuti ko nada. Agraman ni uncle mo, aboyay. Nakita na kanumula ang tinagan ko, iti da jay alistaan. Apagsayaatan, ngay bagbagada. Na yan ni bagat ka. Kumporme mo tang tiar aramidan na. Tapno, dubli siguro tibaawat na. Agaman niya ngay. Aging gaita ka awam ti pagsayaatan na sang kay bagada. Kasaritan to ti asawak nanang. Sika man ti mangidiretso kan kwa na. Nuan niya tinaduktalam. Barang iso ti pagnakman na. Inayon mo ka mo tinagan ka iti listaan ni Kumarim Adelia. Carmen na nakaw. Sorry nanang. Basol ko dayjay. Saan ka di gayong bagakin ka iday? Ajak kayat ti agpalista, ha? Ay, sapay la ko mata mapakawanak nanang. Jak magustuhan ti kastagay na ramin ba, wa? Ay, sana na maulit nanang. Rumbog lang! Pakaisag makam ti kastangar aramida. Inton maminsan, agpanunot ka iti maminribaw. Saan nagaputa pagsayaatan kunada kat agpalista kan agpirma kayo mo adagusain. Wen nanang. Ikarik, sana na maulit ti kastoy napasamak. At damanan imay nagreklamaw dito'y balay itay. Ala, nag-text na kanyak tatang. Ay, nagkidawak mo't laangan iti pamakawan kadakwada. Basol ko ngamin dayjay. Basul yu amin. Uray ni Sarya. Sigurado ang kinasarita na matang ti manugang na. Bareng di na pinagsasawan ti kumarik, tatang. Pagadalan yu day ta napasamak, anak ka. Tatang, talaga sa na maulit. Ay, di kay agbalin nga utu-utaw inton sumarunaw. Saan agapaw tapagsayaatan ako nada? Ay, alisto kayo matag. Ano dagiti tataw aman ang gundaway ita panawag? Tatang, manipod ita. Agpanunot kami na naimbag. Sakbay nga agpalista kan agpirma kami. Amo Mari, kasta unay ti danang ko, hindi kinasarita nak ni nanang. Di na kainungtan, Maray. Marik naklata makaungot kabayatan ti panagsarsarita mi.
Basol ko makidipiman, Mare. Wala, Mare, pasensya ka naman. Nairaman ka pa yan. Adamat lang basol ko, Mare. Tasyak mo tinang isurat itinagan mi. Ay, naglawag alinuko da tayo, Mare. Inosar dala ang tinagan kan perma tayo. Lupay kasta, ag-move on tayon, Mare. Sa bagay, Amare, husto ka. Manuabulan mo na nagururay tayo. Agbalin laangan nga adal kada tayo. Tapno inton sumaruno, santay nga agbalin nga uto-uto. Uwan, Mare, inton sumarunaw, saan tayon nga agpaloko? Ay, wow! Sakbay nga agpirma ka, basa ampay no anya ti pirpirmaam. Agbalin ka nga alerto, tapno di ka maloko. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Naragsak nga kay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Mari Brenda, umayak man. Sumrak ka at agkapita pa'y, Mare. Agyaman aklaunay, Mare. Haywon gayam. Asawa ka din ni Elmar, jay kadwa na anagaway. Ay uwan, Mare. Ay, nawaw. Adamo gayam munti na ilawan, Mare. Adama piman, Mare. Ang, jakmut ida makita, tito'y palayo, Mare. Ay, napandala ang nag-swimming, Mare. Ay, isumo lagayam, Ay, amangan kunak no kayat mo ti agkapi, Mare. Agtimpla ka laang di tata agkapi ka. Kabayatan di pa nagsarsarita ta. Handa kami nanang. Kumusta nga ti swimming yo, anak ko? Nasaya at latamad nanang. Nag-enjoy ka ka di mo laang susi, anak ko. Wananti, adumot gayam ti bits dito'y lugar yo. Ay, uwan Ay, uwan gayam. Ni Antiyo nga ibiyang. Kumarek. Hello, Auntie. Agpalas kami pa ibit nanang. Ituloy tayong tutiyag sa sarita inton madamdama. Sige. Okay laang. Agawaan niyaw, tanay, agawid mo tan ni Antiyo nga ibiyang inton madamdama. Rumabi mo nga minay. Adaman ti madlaw ko kan ni Auntie Ibiang, Elmar. Anya da dyan? Sa bali ti pa nang kita na kanya kitay. Ay nawaw. Kasano sa bali? Pagad. Diyak man mo, ngam sa bali ti riknakin ko na. Gagangay na lang siguro. Kaya talang nga nagkita kayo. Ngata? Di ka ngamin agpanunot iti negatibo Ay, diyak maliklikan. Nang runa pa'y kat mariknak sa bali ti pa nagkita na kanyak itay. Kabayatan ti pa nagsarsarita yo. Di ka madanagan. May ruwam kanto kanya anti ibiyang. Nakita mo ti asawa ni Elmar, Jerry Lakay. Well, Mike, bakit? Nasalaw ko ida di tadala ni dinamisan. Diyak magustuhan day jay a babae Lakay. Ay nawaw. Si kaya tagdesisyon. Kasla di na mo nga minamaw ti agsaaw. Amom ka day. Itay 15 minutes laang simango kada kami. Kalpasan na. Nagpupukmot iti silid da ni Elmar. Amangan Mike no mabain lang kin ka bakit? Oh, ani ako mga iti pagpainan na. Italang ang nagkita kayo. Saan pa siguro ang nairuam di tao? Kahit kasya nga rudain. Ay, no siya klaang ti kasta ti manugang na pinagsasawa ka talaga daytan. Di ka man agpakalaing nita si kaibiyang. Nagsasao ka. Kung namla na sino ka, perfecto. Ang raman manugang ti kumarim pagparikutam. Ay, nawaw ka.
Ay lakay! Sa di naman tinangiduli na miti payong kau! Kita bitili ko ng tirinaw. Apay ngayon nyalis mo! Siya kailangan mo ti parigat ang mamang sapol! Sa dino ti papanamaya. Iti ayan, damari Brenda. Ay nawaw. Anya manan tarami tumisay. Ay ka mapanak manun makiin istoryakin kwa na ah. Di ka lang maumamay. He, kasta talaga ah. Gagagay na laeng. No mapan ka itayan ti kumarem. Di ka man agpakalaing ijayan. Ah. Nangruna ka dati manugang na ijay. Ang mga no kumpurmi manan ti isaw-sawang mo. Ay nakababain mo. Maray, da mo makita ti manugang mo. Ay, aday ti silenda, Maray. Ay, nawaw. Kasta ti aramidon na, no adda di ti balayaw. Agpupuklatan, Maray. Ay, wan maray. Managbabain mo ngam inakas kanyak. Apay mo nga minapalubusam ti kasta nga aramid na, Maray. Ah, saan pa'y mo gamin anay ruang maray? Manu alawas da pa'y laang dito'y balay. Oray no Maray. Siya to pa'y iday. Ah, ay, si kakiti mo maray. Pudno mo, Maray. Imbis nga agpupupog iti silida rumwarkit day. Ta agsasarita tayo kuma. Ay, narigat, no pilitan tayo maray. Kas nakunak itayan, kaano laang idiimbay da dito'y balay. Saan pa'y anak ka-adjust di tao maray? Ay, no syakti si Kamaray. Ong takday ta a babae ah. Sana mabalin kayak ti kasta agalan ti may sa manugang, Maray. Nangag ko tinagsaritaan nyo ka ni Auntie Ibiyang itay nanang. Kay, jak magustuhan tikas di arumrumar itingiwat na. Talagang awan preno tingiwat na nanang. Jak man amo ka ni Auntie manak ko. Sapay ada ni Susi iti silid da ka ni ading mau. Ay, day tangarod nanang. Sigurado anangag na tinagsaritaan nyo. Sapay nagpipigsa ti sa uyo itay. Mabagan kunak no agoberting matang ti ipag mo anak kaw. Kasaritak to yung madamdaman nanang. Ipalawag mo ti amin kankwana anak. Wan nanang. Narigat mat, no day ta ti pagsakitan tinakam na. Ay, ni Antim Ibiyang to mga men. Di na amo nga ikan ti preno tingiwat na. Isu akagurgura dagiti manugang na atakas ta. Apaan namat ngamin amin ida. Surwan na kay paikit din iti sana nasayaat. Di na maawatan ti kunada nga agad adjust pay laang di tao. Kastak mat lang idikas asawa mi kanila kay kunanang. Numabalin sa anak kon arumrumwar. Ada kamat gaya man el marading ko. Nasapa ka nagawi dita ah. Wan manang. Nasapa ngamin analpas ti trabaho mi. Ala, agtugaw ka pa itaday bagakken ka. May papanitan niya manang. May papan itinagsaritaan da nanang kani Auntie Ibiyang itay. Nangag ngamin ni Susi. Kat amangan no isupay ti pakaupayan na. Anya tinagsaritaan da. Imay ni Auntie Ibiyang dito'y balay. Kat nagadu asa sa una. Apay ka nung agpupupok tinobyam iti siledyo. Anya? No syakti si ka, inong takon aday dya a babae. Kunanan tupay ka ni nanang. Tasuruan na mutan ni nanang iti dakas. Day tangarod ading kong. Isu akagurgura dagiti manugang na takas tati ugali na. Kita, uray may sa awan mayat ang makipagnaad di tabalay da. Ay, uray siyak mat no kasta lang tigalat ti katugangan. Ano usak langan at agnaad iti kalapaw. Ipakaawat mo to amin ka ni Susi. Siyak kumati makisarita kan kwa na. Ngam simang pat kamatan. Isu asikalatan ading ko. Pasensya mo ni Auntie Ibiyang Susi. Amo ka nasaktan ka karagit insawsawang na. Hanggang kasya talaga na jay. Wen, san mo't kit di ani nanang tinangibaga iti kasjay. Ti kumari na mo't. Talaga nga ugali ni Auntie Ibiyang ti kasjay. Awan preno tingiwat na. Isumot lang kimay sa ama kagapo, no? Apay nga adayo tirik na dagiti manugang na kinkwa na. Nagsasao, kunam na nasino. Ay no kasta, adamot gaya man manugang na. Wen, adamot ten dua manugang na.
Iso na lang, tawan kaalaan na. Kasanukat ka na nga ungtan na ida. Ure, simple la abanag. Ala, kaasimot dagiti manugang na ano kas dati ugali na. Ay na. Iso nga ure dakkel ti balay da. Awan mayat ang makipagnaid ka dakwada. Anya dinadamag ka, sika, ibiyang. Manya-maninday taan na damag mo ay alakay. Pudno ka day, asog-sog-sugam ti kumarita, tapnoong tan na ti manugang na. Ha? Ay nawaw, wano saan laang ti sungbat ti saludsod ka, saan kat ha? Si kaki di mo lakay. Friendly advice laang mo da jay Friendly advice. Sorsorwam kit di ti dakas at ti kumarem. Kasanaw, nuguraan mo't lagi ti manugang na. Saan mo lakay? Wano, anda nalimad nga apal mo iti kumarem. Iso kayat mo nga apaan na ti manugang na. Tapno agpada kayaw akagurgura dagiti manugang yaw. Ada ka mala ang gayam dito'y ruwar, susi anak ko. Nanang, agpaangin akman mo't. Ay, wala. Mayat day ta. Mabalin ko ka ti makikatugaw, anak ko. Sige lang, nanang. Day, mayat dito'y pwesto ma. Naangin. Kunyarod, nanang. Presko ng agpaiso. Kahit kumusta ka magtan dito'y balay, okay ka kadilaang. Saan ka mais-stress? Ala, saan mo't, nanang? Okay, aklaang. Sigurado ka kaday? Nanang. Komportable ak mo't dito'y balayo. Ininot mo't laang ang makaadyasak. Ay, nasaya at ano kasta anak ko. Di ka madanagan. Agad just kami para ka. Takasta talaga tibiyag. Nang runa kat saan tayo mga agpapada itinaggapuan. Adalat ta nagdudumaan tayaw. Agyaman ak unay tamaawatan dak, nanang. Kita ang dasusi ka ni Nanang Elmarading ko. Awan ngagpaso, mayat ti kakatawaan da iti sirok ti mangga. Itay pailaang dagita ading ko. Nasaya at damot gayam kanina ng manang. Wan ininot mo't anagadjas ni bakit mo. Naimbag tasaan nga inaramid ni Nanang ti kamali nga advice ti kumari na. Ngamin, no inaramid na dayjay, ay awanan ang mga nuguraan mo't dagiti manugang na. Naitamot ti kayat ko kanina nang saan analaga ang maimpluensyaan ti sabali at tao. Sa dino ti papanan nyo, nanang? Ay, mapanak makitsindanak kong. Apay ka day. Mabalin ka diya sumurot, ha? Ay, awan ka di tinapatag nga aramidam. Awan mo't ket di, nanang. Ay, sika no awan aramidam, di sumurot ka. Mabitlaan nga rod nang tagpalisak. Sumurot ha, tapno adamot laang kadwayong agbagkat. Ay, naagyaman naklaunay nakaw. Mala, agpilis ka garudan, taurayan ka dito'y ruar. Na. Damari Brenda kanti manugang na mutilimabas lakay. Na, sa dino ka na, ti papananda. Nakita ka kinasaritam itay idakay. Mapanda ka na makitsinda. Naimbag na pa'y. Nasaya at tilindangin da agkatugangan. Hindi na minsan mayat ti saritaan da iti sirok ti mangga. Ita, nagkuyog naman na makitsinda. Ay, umapalaksan lakay. No nasingpit ka kumamad ka na iti manugang mo, di mayat kumamad, bakit? At kumamad ka inistroyam kan kadwam ang makitsinda kasi ti kumarem. Awa mo nga rudan, takay kaya damutan ti agnaod iti adayaw. O di da kaya ti agnaod dito'y balay. Talikliklikan na ka. At na ngamin pagkadimunyum mo no daduma. Unget ka la unget piman. Ay nawaw, kaya kulaang may nga ramidin danoan niya ti hustaw. Normal laeng ka nagiti manugang ti agbaen. Nang runa no damdamo da. Narigat mo't pilitam ida sumangukin ka. Wano iti sabali at tao no saan da pa'y akomportablay.
Talaga nga umadaya o tirik na dakin ka, kasta ka, baka Mari Brenda, naimbag ka pa'y. Ay nawaw, naimbag mo't asasawa, Mari Ibiyang. Naimbag ka? Nga may nasaya at tilinangin nyo iti manugang mo. Nanang, kunad na paikin ka. Wen mo't amaray, mayatan ita. Ininot mo't tan ang nakapagadjas, Maray. Ay, umapalak o naikin ka, Maray. Na, anya kumangay ti apalam, kada doa manugang mo, Maray. Adangag pa isaw, agam adayo mo tirik nada kanyak, Maray. Ay, wala. Talaga nga umadayo tirik na dakin ka, no di mo mo't idatratwan anasaya at Maray. Ano, skan pa nakaawat lang ti kasapulan ti tunggal maysa. Tapno sa antay nga agpapada, Maray. Ay, siyak man ti agpa-advise kin ka, Maray. Ay, anya nga tati kasayaatan nga aramidag, tapno agsublay ti kinaimbag da kanyak akatugangan da, Maray. Ah, ay mapan mo ida sarong karan, Maray. Di mo idaung-ungtan, numabalin mo't amaala iti nasaya at asaritaan. Kang runaan ti amain, tratwam ida anasayaat, tapno di da gumurakin ka, Maray. Imposible ano di da kapayla awagan itinanang no nasaya at titratom kadakwada, Maray. nagadaw na protas kan nating dagita bakay. Ay, pasarabok ka dagiti apo ko ken manugang ko na itaw. Ay nawaw. Itaman pa'y analagip baw. Wain, tao mapalak ngamin ken ni Mari Brenda lakay. Sweet dalaw na iti manugang na. Kaya't kumutakas jay lakay. No nagbalin ka kumaanasaya at kadagiti manugang mo ide, di sweet damat kumakan ka ita. Adda kumamot kain inistorya miti sirok ti mangga di tarubayan. Alawan. Aramidot nga ruti amin, tapno agsubliti na saya at alinnangan may lakay. Uwan ano, mapakawanda ka pa'y. Ah, Di danto pa'y kayat tag na di ti balay. Tanalabos mo't piman ti palagsasaom kadakwada iday. Dahil tangiwat mo nga awan preno na tigapuna bakay. ay, sa baliitan lakay. Nagbalbaliw akaon. Aramidot ti amin akabailak. Tapno mapasamak day talakay. Ipadas mo lata. Paikam ngamin iti preno tangiwat mo. Tapos saan akong kumpurme kilawlawatan na bakay. Ay, nawaw! Di tay labsan ti agungat wenno agsao iti dakas iti pada tayo a tao. Tapno di tay mapasaktan ti riknada. Amangan ngamin no isuntumeten ti pangrugyan nga umadayo ti riknada kada tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.